Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus Imran Pasir. Imran Pasir ke pegalun hi cerape ya. Imran. Sebelum engkau ngomong, sebelum engkau bicarakan labu si ini kayak cerape, terlebih dahulu Imran Pasir cerminkanlah dirimu, wajahmu di kubang Vigogo. Okey Imran Pasir? Nak dengar Imran Pasir? Oh kakak. Kah yang pah nak pah tertempa ke nak timang pikiran ke nak timang anu mata mahan tharu ka mata tharu akai tharu ate buduk ate gebruk kah Imran Pasir nyo sengaja long nak pakai baje dikedro ke Imran Pasir kedro ke videonyo ditujukan. Okey Imran Pasir lain rowek ka begah buci hi cerape buci cukup ganteng padahal cukup ramai orang pegah buci hi awak Afghanistan, hi Pakistan, hi Arab, hi India. Masakah kajak pegah kau buci hi cerape? Cobalah fikir, think about it, bro. Okay, when you say that shit thing to me, you have to think about yourself first. Alright? Oh kakak Imran. Imran, Mr. Mata Saruk, yang akai saruk ate budok, oh kakak. Hawa lun memang lun kena debat dengan kah yang lun kalau lun add Facebook draw ke Imran Pasir. Katolong konfirmasi sihat mahan tak debat tiga buat video live ini. Kunu kalon na kepandaian kah Imran Pasir. Alright? Tiba Imran Pasir. Kapakat kru ke berame kapakat pang lima ke tapi Vigogo kapagak video live dengan lun. Nak lun debat dengan guru awak kah nak lun debat dengan panglima awak kah? Nyo Abu Syik bergawa kon burung lain. Abu Syik nyo kon penakut dan kon pengecut. Dan di saat Abu Syik membicarakan sesuatu, semua akan Abu Syik pertanggungjawabkan. Najilah Imran. Maka Imran segolong ka khun kelon hi cerape, segolong ka khun kelon hi ya the. Maka kasmike le Imran. Baik semudah that bak kapuk cerape lun, semudah that kapu athe lun. Padahal wajah lagi bui poteng ke Imran hai. Anak kedepu dro, gana kasadari di saat otek pegah ba, otek khun kelun macam bago, otek fitnah kelun macam bago. Jangan kapegah video tapo. Kamat kitab suci Al-Quran, bulagi lun mat kitab suci Al-Quran, lun bersumpah menyokah anak agam gentleman dengan karena Allah dan menyokah merasa dro ke urung bila ulama. Katolong laksanakan tiat belagi lun pegahnyo Imran Pasir. Kau jipenan Imran? Imran? Oh kan Imran Pasir. Hawa lun kena debat dengan ji. Hawa lun kena pegah habar dengan ji. Tapi bumate mai hajit lepon lun kena. Bumate mama di handi debat dengan lun secara muslihat. Karena ji hanai tong pegah habar. Karena bangai ji sok-sok panitia. Sok-sok panitia dalam partai PA nya, maka dibela kanot bu baik bekah kanot bu, maka dipertahankan awak partai PA, dipertahankan Diji Malik Mahmud, dipertahankan Diji Muzakir Manaf dan anggota-anggota hewan lain. Maka di saat awak telon temanyong ana solusi sama sekali pun kat anak kuda menyuruhnya Imran Pasir lain nuro baik kayak pegah-pegah dro ke anggota agam. Imran Pasir lain nurowek kayak pegah-pegah dro ke siro pahlawan perjuangan Aceh Merdeka. Lun kongam, lun suaka politik tapi gam wakahnya nasional. Gam lun di sini internasional Imran Pasir. Baik kepke di kahiban. Lun hana lun mob di saat lun mob abeh ke wakah bandung. Baik kap hebat-hebat dro ke ngon Abu Syik, nyo Abu Syik pegah ba bijeh lawung. Bijeh asli lawung darah Aceh hana mujampu ngon i baneng lain hana. Asli darah Aceh. Aku hati Imran. Mata gila kakek keran mata gila supaya terang ke kalau Abu Syik pun nahi saya pun nahi cerape pun nahi bui. Kau pakai kacamata menyohana kacamata, lun kirim kacamata ke kah tabuh yang lagak. Yang spesial lun kirim ke kah kacamata tabuh. Kiban Imran. Najilah lung pegabak. Bu jentel becut katanya orang agam. Baik jentel tempe gaya pakai. Gerintak sambai kayak pakai. Han lagot kena bak lon. Yang kepegah ka kena jak kirim ka kena you jak lacak lon kena di sino Kanada. Go ahead buddy. Send your intelligence to me, okay?
Ka klaim intelijen ayu kuno bak lon bujai beramai jangankan intelijen. Presiden lah nak tilah awak kah hajit kabar kuno bak lon. Nak kututah perut di lilun. Baik fikir kibar nyo busik pegah abang. Kon lain, kon pengecut dan kon penakut. Kon pengecut dah busik nyo. Nan asli Musliadi Muhammad Jalil. Kon pengecut. Andai saja lon pengecut, lon penakut, maka han lon kejut pegah abah, han lon kejut pamerkan wajah draw. Wajah asli, maka lon kon bijeh pengecut. Lon kon bijeh pengecut Imran Mutuah. Hai Imran. Pokoknya mana hai Imran, hai yo khusus kekah tegai supaya draw ke nonton na busik. Okey Imran, nonton na busik tiga-go. Nak takat ke bak dengkura ke. Kak pahaya draw ke gam-gam draw ke ngelun. Nama oban pi. Gam-gam pukul mo. Perute pancuri 7 perute awak pajuh lonte di medan dum awak kahan. Puh nak lon depu. Kapre dua rotu yang video porno kah yang kamu lonte ngon inong medan. Upamerkan ke. Ramai tak termasuk adulon nan siadi laweng yang. Siadi laweng yang dijihnya di pacaran dengan si Martini. Lon depu bandung kon hana lon depu. Lon siasat menyawak kah bandung ya. Baik ke pekir, baik kaya coba-coba kak hebat-hebat draw ke dengan orang lain. Bak-bak nung mayak merah je kaya hebat-hebat draw ke. Lon internasional you know. Nek gam ku lawan. Toh nek gam yang kaya ke pengkhianat, lon lawan. Putukah lam cerapai wuk peng, cerapai wuk sen. Yang sang kam pep dan kemenang Jokowi yang ketolong pegah lihat bak mentakir manaf, bak haram jedah laknat tilah kan. Kayu jaik lam ugle kemenang Jokowi. Baik haba mentong yang naraya. Menyuhana kae awak kah ugle? Kamu yang ugle, kamu yang sama awak kah, kamu yang pemati awak kah Bandung. Baik ke kah bagiban krak abu si yang raja krak. Kiban, najilah Imran. Haram jadah kilo. Muka lagi bui ke kah Imran hai. Hana ka sadari dro ke. Kapip lom sabe kapip lom. Maka putih-putih ke bak bibi debiet. Karena doi sabe yang tinggal sisa kemarin. Yang sisa kemarin yang kapip sabe ya. Mutipek bak bibi ke. Kak bersih no bibi bersih kibat. Hana mupu pegah ka dudulung yang kengken nikah Imran Pasai bangai ke krak bangai. Hana kasih mikir dengan ule yang jenius. Kau pakai pikiran yang carong becut. Baik bangai klo, te kepegah apa? Lagi urung ran pihana obat. Alah, Imran Pasai ya. Alah, pokoknya penyomanan Imran Pasai nyo semoga bermanfaat kekah. Bicarong bacu ketanyot. Bicarong getanyo bacu cara semikir. Yang nikah ke dalam bingkai ibu pertiwi hati hana kasadari dro kementong Imran. Hana kasadari dro kena uzubillah min zalik. Awak kah setuju kau wajib tapoh. Awak PA-nya kau wajib tak sama di Bumi Aceh yang setuju. Kon tahina, kon tak caci maki, kon tak kena, tapi kau wajib tapoh. Pengkhianatnya menyuruh dalam kitab suci Al-Quran cik giopoh. Han gebi biarkan karena menular urung-urung lain tengok. Menyuruh biarkan perti pengkhianat bangsa Aceh. Menyuruh biarkan awak kah merajalela tuh Bumi Aceh, maka hancur akidah bangsa Aceh. Dan abeh ka perusak bangsa Aceh dengan sabai. Yang pertama sabai perti awak kah sit. Kongop. Yang pertama sabai di Sinan, di Aceh, di Seramo Mekah, awak partai PA, awak partai PNA. Awak kah bersekutu dengan polisi laknatullah dan dengan tentera laknatullah awak kah bersekutu. Awak kah yang pertama yang pancur bangsa Aceh kon but lain, kon but Jawa. Hana tuh bangsa lain yang perusak akidah bangsa Aceh. Namun but awak kah binatang palih kila. But awak kah kena but awak kah lebih bejat daripada kafir laknatullah. Pu Islam munafik awak kah wabadum. Urung kabeh murtad. Maka lun pu kafir awak kah ke. Lun pu kafir awak kah. Hana desa menyolon desa dengan Allah lun yang bertanggungjawab ni ba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka lon pegahnya Bandung kenyataan awak kah perite bijah pang kibang bijah lamit Jawa jino yang kamu raja lela tu pintu penguasa dalam bidang pemerintahan tahut berhala. Yang kau ingat kasima Imran. Kasima ilong ku relax tagai bak ku dua santai gedro nak cukup berak ku relax gedro ku.
Si gogo ku live video ke nyok tena awak kah Bandung. Pi awak kah hana kata dari drog. Hana malek. Panai malek mau urat. Kaputuh urat malek dum. Kaputuh kabeh putuh urat malek ke hai Imran Pathe hai Imran Athe ya. Ha? Kabeh putuh urat malek awak kah. Jadi hana pat le didu kata malek ya. Kata malek nyan hana pat le didu ba awak kah. Maka pada sambung urat malek nyan balik. Urung menyo hana malek ya, hana leiman. Hana leiman urung yang hana malek urung hana iman le. Yang contoh-contoh ji lagi-lagi awak kah. Leuh kapubut but kezaliman, ha? Dan leuh kebiarkan bangsa ke dengan hancur akidah. Hana kasadari. Nyo kapreh dua roti ubena ulama-ulama zalim, lon sebut nan dua roti. Kapreh mentong. Ha? Preh mentong. Nyo golom absi mulai di saat absi mulai dong bekong. Ha? Dong bekong. Usut tilua ke ubena ke yang zalim kusut tilua. Lon depu awak kah baik bekah kanot bu ke Bandung. Baik bekah kanot bu maka awak kah kepertahankan kanot bu. Di saat kanot bu nyan berarti hana bekah awak kah bertahan hidup. Kan? Yang sebetul benar kata sadari hai Imran Athe ya. Hai Imran Athe mata saruk. Ha? Kah sadari becut. Benar kah sadari becut. Bumu Aceh nyan, bumu hasil melimpah. Ha? Yang sebetul urang Aceh tugas ge kaun kerja. Tugas urang Aceh ibadah tagai. Dikarenakan pakon, dikarenakan nanggro seramuh Mekah nyan, nanggro pusaka yang paling kaya. Ibadah tagai. Inu pu ta ibadah mati. Rotoh ta ibadah, but ke menjajah. But ke jajah tu bangsa Aceh, ke jajah tu bangsa Lon. Jadi hana sempat di saat bangsa Aceh minta rezeki awak kah pi ke jajah. Kakam saboh dua dengan satpol. Yang satpol nyan so biaya satpol nyan yang kali let bangsa Aceh minta rezeki bineh jalan. Pu pasai satpol nyan. Ha? Pu pasai berite ase satpol nyan dilet bangsa Aceh minta rezeki. Ha? So yang bimbing awak nyan, so yang bayi awak satpol nyan. Ha? Munyo pulih baik kalit bangsa Aceh maka kayu puka perusahaan. Kabi kerja ke bangsa Aceh kepegah bak Timalik Mahmud dan kepegah bak Simzakin Manaf laknat tilahnya kayu puka perusahaan, kayu puka PT berang kapu supaya nak kerja bangsa Aceh baik dia minta rezeki bineh jalan, watai minta rezeki bineh jalan lagi nyan ka alit lewat kah binatang. Awakkah bersekutu dengan kafir laknat tilah berhala Pancasila. Nama form Imran. Nama form puhna Imran Pathe. Yang ketolong sampaikan dia bak mualim laknat tilahkah yang kenong penyakit darah mameh ya. Ketolong bersampo dia. Yang Timalik Mahmud lom. Ketolong bersampo si ada bak ji. Baik ke tengah mentong, baik memadang ngempeng gaji 2 juta leh juta di bulan. Ha? Urang Aceh, tugas urang Aceh ibadah. Tugas urang Aceh kon kerja, tugas urang Aceh ibadah. Hasil bumu Aceh tajuk ke kafe, tajuk ke kelola, tajuk tak pejuh hasil mentong. Kamu ho? Ha? Nyo hasil bumu Aceh dum melimpah tapi kajuk ke awak Jawa. Kajuk ke awak Jawa, awak kah kepejuh tu minyak. Minyak yang ibi ke awak kah nyan yang kepejuh nyan, perdana otsus nyan minyak Bandung man. Minyak. Kon asal bumu Aceh yang dijuk. Menyo dijuk asal bumu Aceh, maka keseluruhan bangsa Aceh ibadah tagai but. Gaji lebih rakyat gaji urang kafe yang di luar Nanggro. Ha? Ketimbang gaji bangsa Aceh. Tapi hana kasadari do ke Imran Pathe, hana kasemike, hana leluasan uleh kembacut. Pun nasi kula kah Imran. Nasi kula pun hana lon hana sikula. Lon kon urung sikula tinggi dan kon urung ilmiah yang tinggi sit. Hana. Cuma lon tupu. Lon tupu tak ti politik awak kah yang perti keledai berhala adung. Lon tupu Bandung perbuatan zalim awak kah yang. Nyo yang pulih lon pesampo awak kah Imran Pathe yang mata saruk. Akai sigo saruk, ate ke yang kabro, kapelih ate ke bacut Imran Pathe kapelih ate ke bacut supaya muslihat, supaya bermanfaat ke bangsa Aceh, keseluruhan bangsa Aceh ba Bandung. Nyo yang pulih lum sampo terima kasih wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti atu lum video leh, nyo hana tenang ate ke Kah Imran.